sheria ile ya assumption na nya Mohamed Abdi wa Wajia unto sheria uneo assumption to the office of the governor act tare okurukwa wari ngai wathitha iru impeachment senate rukiri runene mambura haraka deputy okwa kanyuithwa muma kou ugikie gamba kotini muntu unanywire muma na ale obisini lakini jwa Wajia na chokere Waembu Wambora na chokirwe Waititu na alegere ochokua Sonko na alegere ochokua kou nukuone nyoki manto ja kesi utuno ja teumba kuta no achokue no alegere ochokua na antiku menyanto bali iba kuikira feelings monokere manto ja iba kuikira feelings monokere manto ja waugora bate kwenda kuigwa ba kuthurira buriko buru kana waugora bakwenda kuigwa bakwendera bu haini ni wampenda kana ndura ni untu bore ndauga agukwira atiri ure mantu jakari bwethura bui kugwiragia isasa rakinde gutite gitumi gyompenda nuntu ni mantu jakari bwethura bui kuthuragia ndekera tigitumi kyondura pole tigitumi kyondura nuntu ni mantu jakitite atekari ruiruterene rwa sheria rutere rwa sheria rutiminga muno nara mingere iruterene rwa siasa buru na kuri antu bamama ibagwiritwe muno na arachokere na bamabo mwira nendere gwita nguge akamaka kuri bange nabo bara atongeria bara barenda omwita na supporters bao na bathuri muno na nyi kurathithirwe maandamano kuri ntuku egoro batuga bakwenda kumwita obici na jathithwa maandamano Meru Town jathithwa mawa na Kinyankubu jarathithitwe na bogana ndi barenda thithia maandamano monka bete obicine baite gavana obicine nuntu na impeachirwe na ndiga tutegere rutere rwa gisiasa nyagu ategera metho ya gisiasa nubwirite ochuria atia maandamano jara mati muno Meru Town nuntu bwai nuntu nyo county headquarters ugachoko gachuria maandamano najo jara mati mawani nuntu bwai nuntu nyo headquarters ya Nyambene na arabete gite kia gavana gitite gwatuika kawira akebe me aba baligwa abekite gitereja kwa wege Oruga kita gembe kure mure kudi bas no eja no Kinyankubu jarathithitwe maandamano nuntu bwai Nkubu no ne headquarters ya gwimpeach kawira no headquarters no Nkubu ne headquarters ya Southimenti na Southimenti ku na absent gwin pitch kawira no impeachment ya mbere ya retero muntu wita kwa DMK kiogora ekorunge ko ikoti yaijere MCA wa Bogeta West ati tabia DMK ya reta yaijere ya mbere ekorunge ko ikoti ni MCA wa Bogeta West Southimenti impeachment yaijere aretwa Evans Mawira Karia MCA wa Metongo abo wa Metongo o Southimenti yaithatu yaretwa Izipora Kinya nominated MCA kuma Southimenti yarungi kwa ikoti arete ngeo Zipora Kinya nominated MCA kuma ambio kuma o Southimenti ko Southimenti Nkubu ne headquarter Southimenti na Southimenti ne headquarter gwimpeach kawira Meru Town ne county ne headquarter county na ne obisiria kawira ne kwena obisiria kawira getata yakara aya maona ku ne headquarter Nyambene na Nyambene ibo beterete kuria gikundi ibo beterete kuona gitekio kiao kia gavana ko ikio tumi kuona maandamano jake matai town hiu iketo miukuona jaki matata uniu bonge na bui kwa chokera kwa umeranta to inyingi ate ikware anjare president kiri impeachment yu na inyana nde kwa umerano to kule atongeria na nyapa mone atongeria bathuri akura kuma county Meru betere kuona president igitare impeachment yu na gugatuika iba mwirire riri bate kwenda atethia kawira igi siasa ndu mutaratara jori nyethra jo ina sheria inya siasa inya cho ni gwatirite manto jo muno bamwira bate kwenda agitate atethia kawira i siasa na watuika na bauga na ndi
gwituika ibere president akeja kuigana kawira bamwira nande bejete abere ethirwa enabo kana ena kawira ethirwa ena kawira no bamwebere bageta kungi no menye president wetu na kuura Mount Kenya muno ja thoni karaje kabamwe kwa na kumaka muno na Meru County actually ukeja utagera county ile chia Mount Kenya East Meru County no Ruto ena thina iria nene gisiasa Tharaka-Nithi atena thina atena thina ni untu wa Professor Kithure Kindiki na Governor Muthomi Njuki Tharaka-Nithi tukomara bau bena Ruto mabate inya bakanunguna kidogo iba kumenya support yao no kimbio Ruto no eta Embu County ukethira nuntu bwa Cecily Mbarire na chairman wae na chialete UDA na nya Justin Muturi no kuma bwa mbere na arathurirwe CS bakona county u no mitega ritho ria wendo kou Embu atena thina muno baterara Meru County baterara Meru County no ena thina ria nene gisiasa na ndakuigwo u kulituika na araba supportere by impeach Kawira na iketumi ukuona Senator ba Kenya Kwanza ibo bararinga kure impeach Kawira Senator ba Azimio ibo bararega impeachwa na bo Azimio ibare mbungene ere Senate bathithia inyagamba litite na mbere mawakiri na akuje bakigitabura bare wao bathikirite ba Kenya Kwanza inyabateku riu kinyegita ra kuringa kura beja bojora nande nuntu nabo baijene na Waswahili juana kwa kulema baiba kumenya babejete impeach mama no baingia Azimio yona atia yona etithethia aboria ni babu gotereta tuthikiria botereta akikuringa kura andikio ke atumire nabo bauga banya batuka likuba ejete akikuringa kura na batarabona ibaba ingi ngurukia ona Kawira ka impeach ke tumigere ba kwa abstain bathikiria uto bothoma ira Senator 14 ba chieberie kuringa kura kuma chanji embere ya ijeri na ira topondo 14 na no kuigwa nabo ba supporta impeachment bale 26 kire chanji ijeri 26 kire chanji emwe bale 27 uno kona nto bau abale bakuiga nabo bakogeta bodale monumwe lingi bairi lingi bana bara binga uru kuona nto baijeka batiguita kuraja muno na namba kiri charge cio ithatu kuona nya uri bwale bokuiga kimbio kimrembo gisiasa Kenya Kwanza bakenda impeach Kawira na yo Azimio likenda kwa Kawira ukejo tegera mena ndino namba chokana bo bara betere batatindire kwithania unte toyuchia kuga presia ndaone nyane ne bongo ba chiaredia kuno ntubuko munyekana muno ndwandikiro bandiko nyangathitine na kuringana na oria Senator ba Kenya Kwanza baringire kura ikuona ni anene bau baguita bona president bamwira gavana nambo Kalibari president je kaberere nambo mutineguru ataugereja Pirato nkudamba njara ndi guthithie no ore bukenda mara ugere nambo mutineguru matinda tona Jesu todana ne wora Jesu ali ate nambo mutineguru akaunti yetu mwaku nambo mutineguru nande ije ka president ugere nambo mutineguru nande siasa tutagera twachoka tukoria atiri kenda Kawira gwatako toda na choka na karwe ntuntu kujere chokere obisi uchi ya governor ethire ikaditwe na nyenene ku antu baingi baije Kawira atete kigwa kuruka ari ku agikuruka arugurirwe mirango ibolisi county commando ruane atia wakara au bena koto ndaya gukaria Kawira itangugi nuntu koto ndeu iriuga ikoto ndeu iriuga au bena koto nda ibuga no gavana nande ko uka mukaleti itangugi ugenya MC ndaba kaleti rira baringa kura cia muswada dora to impeachment ko no kaleti nywe gavana itango ora nda kaleti nywe MCA baita yao no county commando police ugire ukaigwa county commando police akithithagio na nyoko na maandamano jara thithitwe tukwehegoro bwa mbere matwitikanĩrie maandamano ja magai muno ja kalikaja te bangi
no kweli inyate jama kai tejo buru utijo buru jakale kaja tebangi kinya kedro ya ndole na bukaja ka kodoka no manga kudro ko nanto bakabo banganya ko ugategera maandamano jarathithitwe ne atongeria bara barenda gwimpeach Kawira ko ukona bambirite gwitarwa maandamano bakethro nyabo baronere we gakurakarire atia so kwene nyabo bakuga president ijeka bomu kalira ngumu bomu kinyira ndi ibaba die wake abangana ndi no etekeria bwao au senate akachoka nwe Kawira amusapoti na ungange kotini kugatongeria baba Meru kiao bete banganiri president na tutethererio kutoka kiwa kaire bamwira chiti na macha koti akabera koti ni independent abere ugante kuga mama ororunga merite koti bwino kuma kwenu etro abo kwendo tegwa kutite ni wacho tegwa ke na ono kuga merite koti alikania abore ko ndeje ngiateria Kawira na ntuntendo kwirekeja kuthira president William Ruto aterenda Kawira choko bisini kinya ngitire obisi atende mikuruka iro kweli akethura na akeja kwithirwa atigitite bure atende mikuruka ira na no akwenda kuwiria atongeria babange ni utumbotegera na siasa gukariu ni utumbotegera na kinya ritho ria siasa rikariu ko atwira ntutotere tariki 17 koti yo magwita mwerekera jura mantu jagakarika na kumau basi kumane katwetere muthora ni kuma 17 na itu kumenya kiatho kia Tharaka-Nithi Urageti Cultural Festival kirari kukio kiriku tariki 28 mweri wa mwaka tariki 31 kiri gachinjine muthora njogu